Dikini Allah Ta'ala hai uri-uri yang iman baik pula Allah oleh sabah kaum daripada sabah kaum asa kadang-kadang hampirlah bawa nala mereka itu kaum itu lebih baik daripada mereka itu kaum yang pula Allah baik pula Allah oleh kaumnya ke kaum je. Hampir bawa nala kaum yang kenang pula Allah itu lebih baik daripada orang yang pula Allah asa mudah orang yang pula-pulanya kadang yang lebih baik daripada orang yang pula Allah wala nisa'u min nisa'in daripada pula Allah oleh orang daripada orang yang lain. Hampir bawana lah mereka itu yang kenang pulau Allah itu lebih baik daripada mereka itu yang pulau Allah. Yang pulau Allah yang kita kujuran. Yang kedanda yang bawa harim hukum di pulau. Pulau Allah itu pihina takir pihina cik tambih halal yuk tapi apa umain kai ban kau kesalahan kau. Penakais dan kurangan kau ala wajib ni hukuman ya cara yang ikim kau. Dia daruru japiya. Yang mula-mula je. Kibat? Daruru japiya. Orang japiya tidak. Tidak. Yang ikim kau aku orang japiya je. Yang ke pulau-pulau je. Wakaya kunu dalika bil muhakabil fi'li fil fi'li wal qawli. Dan kadang-kadang nalbian dengan daruru babun muhakah daruru babun hikayah bun daruru babun dan bakun. Dia wak ruru Jokowi ya. Dia punya ruru. Ini biar dia. Oh ya ni kumpul le. Dan kadang-kadang ianya pulau dengan isyarah dan imak isyarah apa itu? Tak isyarah ataupun tak imak. Tak imak tak isyarah hati tak berita ya. Dengan tak tunjuk. Tak pergi. Wa idza kana bi'atri mutadzabih lam yusamma dzalika ghaibatun. Dan apabila ianya pulau-pulau tersebut di hadapan orang yang pulau-pulau yang nak pernah leopat dari upai pula zikrul aibi alal ghaib tersebut kegaiban dia gaib tapi tak boleh upat dengan mutlak pun menyakiti orang lain. Boh home ikut home likut home mana mana yang kai upat cik tapi betul-betul kau upat wafi mana riba yang kai kandung mana upat yang kai kandung mana upat kau ikut ka upat fil makna ke walaupun upat kena upat makna mak tapi yang mana kau upat